بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. كويمتوتا أفجرتمتوتا هردوتوتا خينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا duraan dursee baga rabbiin jiraachifatee yeroo kanaan isin gaatee nagiyaan walitti nu deebise alhamdulillah. Akkuma beeytan rabbiin keenya jalla wa'alaa la'in shakartum la'aziidannakum, yoo na galatoonfattan ani isiniifin dabalaa jee. Kanaaf rabbiin duniyaa irratti nu jiraachisuudhaaf umrii teenyaa isin nu gahuudhaaf alhamdulillah summa alhamdulillah. Kanatti aansuudhaan obboleeyyan kiyyaa insha allahu ta'aalaa wanni narra qabaddee dhufe waanuma wal yaadachiisuudha. Maaliif haala amma deemaa jiru kana akkuma beeytan kanarraa insha allah hanqa tokko wal yaadachiifna. Rabbii keenyaatu jalla wa'alaa maal nun jee وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. yaadachiis yaa argamaa kiyya qaalii, yaadachiisuun kan kee kun qalbii rabbitti amantaate ni fayyadaa jedha. Kanaaf naaf isinillee waan rabbitti amane rabbiin haa godhu. Egaa obboleeyyan kiyya akkuma beekamu warraan tana aalama duniyaa kanarratti maaltu deemaa jira? Fuula duniyaa kanarraan tana yeroo ammaan tana maaltu irra deemaa jira? Akkuma beeytan mana namaa hundee yoo dhoyte, biyya hundee yoo dhoyte, magaalaa takkarraa magaalaa takka yoo dhoyte arraan tana maaltu jira? Haasawii namaa too maali? Yeroo duraanii too maali? Mee ilaala, tafakkura godha, tatafakkuru. Maaliif rabbiin jalla wa'alaa waan fide hunda akka ittiin gorfamanii fida. Akkuma beeytan jechuudha. Harree dhugaadha mana lamaa hundi yoo deemne bikka hunda yoo yaane kan garuu maali? Haasawii namaa maal ta'e beeytu? Koroonaa. Koroonaa yaa namni hundinuu koroonaa. Ara namni dhume hin qabne takka yookaan namni qabame hin qabne takka baay'inni waliigala hin qabne takka. Kana ta'e dubbiin meedaa taalaa leeraan tana yaanituma laalan namni hundi ibaadaan haftee jirti. Quraana rabbii qara'uun haftee jirti. Maaltu jira amma isa lakkaa'uu ta'e. Laakiin dubbiin akkasii miti obboleeyyan kiyya. Naaf isinis warra itti fayyadamu rabbiin haa godhu insha allahu ta'aalaa. Wanni wal yaadachiifnu waa hunuma kanaa wal qabateeti. Yoggaan jogu akkuma beeytan gaa dhukkubni kun bikkaraa keessa namni hundi gurraa qaba, namni hundi ni beeka. Wal yaadachiisumaaf insha allahu ta'aalaa. Dhukkubni koronaa kun kan irraa keessa chaayinaadha jechuudha. Sabiin itti keessa isaan dii rabbiitti rorrisaniiti jalqaba achirraa rabbiin jalla wa'alaa dhukkuba kana ta'e jee hundi keenya quba qabna. Ammoo dhukkubni irra dhufe kuni junduun min junuudillah. Koronaan kuni waraana rabbiiti. Makkalaakiyaa rahmaan godhe rabbiitu kana nu gallakkise. Maaliif sabiin isaatu diinitti rorrifnaani. Ara deebi'eeti koronaa dhaan rabbiin jalla wa'alaa diin isaatiif tumsiga biyyoota chaanaa keessattis akkasuma arraan tana deebi'aniiti yeroo dhukkubni kuni isaan qabe biyyoonni dhihaatii fi fakkaatonni isaanii hundi maal jedhan dhukkuba sanitti qishnaa godhaa turan. Akkuma uummata ammaan duraatii bar beeytu uummanni ammaan duraa uummanni namiyyoota ammaan duraa kan nabiyyillaa Saalih, nabiyyillaa Luut, Shu'ayb, qawmii Caadii fi Hud tan Saalih hundi maalitti halaakamte obboleeyyan kiyya? Mee deebi'aatii quraana kana banaatii dubbisaa galalaalaa waan inni jiru. Yaadadha waan biraatii miti bar rabbii waan jala kanatti halaakeef diinitti qishnaa godhani.
دي الرحمن كلام ربي تكشنا قرن جرسونيس ربي جرس الله فرا برليسه أران ترنوتو مالي جربيتو أمني دياكم أجي لكمني كون يرو چاينا كابوسان إستانا جماعة تقولن كشنا دراما انتهى رتباسا دراما سلا تنغرف من قال من ساني تنغرف من سلا باسني بريتوري بيتو دراما اتنجما ودين قولن اتنقوسا كا أكسر رب جل وعلا إسان كبير ركوبا خنا أرى ركوبا خنا بيجي بدور بيجي سلا أنا تفرس إلته وهم دخيست أنا أول ما جرن جتيتو ركوبني خنا كان كبير خناف فكاتو ساني مدني كبير رب جل وعلا إيجا بوليان كيا ركوبني خنا كانت ولا تشادي ما جرى بيتومي سوبا خان راخن كه مسجد ربي شوفمي بيت الحرام شوفمي كعبان أشيك بيت مسجدني هندي شوفمي الرك أبيتي مسجدني جند خينيالن خم بيوتو بيالن خم بيوتو غرغرة هدون شوفمي خوني بالي بيتو بما كسبت أيدي الناس وانا كنا ما دريدي بججة أما ربي جل وعلا وان كان وني في ديفيس أكيد غرفة منو أكيد تنقل اللالي التنقرف من ربنا كان في دي وبوليين كيا خنا في إن شاء الله تعالى ورين دام سخي جدا جيسان ورين إرجاع خيا خنا جدا جيسان نموتن دقيني في اللي جيسا أكون بينو هيوني هدون واي خنا رتي قرصة خنا ناجرا عالم من كان ناجرا وقيتين فياتس خنا ناجرا أكاتا خارج أكتف إبرر هذا هنا موتو جهين دين نم فيدو كبا وان بيتو هواس خي كيسو كبدا وان خيري خانا هو بلاين كيا إيجا بيكان دبتشو خيرا قريب روكو تجرا 70 ساعتس نموت قريب جرابر بيتو لكو مرة في خانتي خان كشنا قولن يوخانيس خان أوسا قولن يجرا بيتو وان رب جل وعلا كدلك سخانتي دراما سلا أمنتي لالتو يوخانيس سفو لالتو خسلا قالك سني بريدا نما قريب جرا خان سوشال ميديا رت أكاسوما بيكت ترجع نما جيسون درتي وان انتاني قالك ساجرو جرا وانا فانا من دبني وان سفو سلا قباتك سفو بلساني وردوبتني جرا خانا هبوليين كي ياران تنانوتيس أنا في سوري وانا كسي جربيتو خانا بيجا همتو كيس نعرفنو بكم جرو تلفاخينو دراماس خرا تهيت تهبافنو خرا سفو يقول تهبافنو خرا أمانتير تهبافنو خرا عادات تنجبسو سفو تنجبل لي سورة تنباسنا هبوليين كي يا بر سفو في أمانتي ولا قلتي بر ردوسي يوم من سفو إكنان الأحياء من الإيمان جن من الإيمان الأحياء من الإيمان واتك كافتشو إيمان الرأي نمر كافتشو تكاو إيمان الرأي بر بيتو نمر تكوسدات يو كانوا تكو خبجي ماري ولون سمال بيتو إيمانا تبر سنيس إيجا نمر خبجو وان انتاني فان يجورا أنا هبلين كيا وان بريسنو في وان جنو في وان جنو خيست وربي خيني دلنا ساوجت أبو كمنا وربي خيني دلنا سايو جنة اتنا لا خمنا أكو مران تنا دكمني خيرو خو چاينا راخي إستان ورد ياخوني في فكاتوني ساني كشنا تقولن ربي جل وعلا ركوب خنا چاينا رات كيسه إساني تباجي سما بيتومي خناف وندي خيني بينا خا أكم مخرا خنا تباجي تجركمي خنا وانته بوليان كيا أرانتنا ورين وان انتاني جايرتن هندي خسنو تيبي اغرب بيتي باتي نما خيسه جروتوني باتي وجي نما تلقلتو تنا مادا خنت يعني مو باتي دفا جرتو باتي غدودا جيا خبا جمادا يا ربين كين جل وعلا مفخبجي خانا وانتيف غرسنت توبا مره قبني هاديبينو اكرب بين كين جل وعلا نف ارارمي بكوبا خان الراخاسه مسجد وانچو فمن كانوا دي اكنو بنمني
ibadaa rabbii keenyaa goonu bika jirutti harka keenya hamtuurraa wal haa qabnu arraan tana bikki nuti irra jirru safiinaa nuti yaabbannee yaanu takka safiinaa tana keessatti yoo tokko hada muraa jiraate yoo haal caljeetti ilaale waliin bishaan kana keessa qonna akka waliin bishaan kana keessa kun obboleeyyan kiyya namuu kan beeknu hamtuurra haa dhorkinu gaariitti haa eenyu kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo ammaan tanaa kheyrii carraaqachuun haalaan barbaachisaadha hamtuurraa fagaachuun san daran barbaachisaadha kanaaf naaf isinis warra kheyrii carraaqatu rabbiin haa godhu jechaanis gochaanis warra kheyrii carraaqatu rabbiin haa godhu warra hamtuu irra jaadu osoo hin tahin warra kheyrii waliif jaadu rabbiin haa godhu dhaamsa kana warra waliif dabarsee akkasumatti irraa gorfamu rabbiin naaf isinis rabbiin haa godhu eegaa maaliif nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhan ballighuu cannii walaw kaana aayaa jedhan narraa geessaa osoo aaya tokkollee taatee jedhanii kanaaf waan beeknu isinitti himne ni beektan isinis wal yaadachiisuma waan ta'eef kanaaf obboleeyyan kiyya waan amantii teenya faalleessaa dalaguu dhiifne waan amantii teenyaan wal gaxxamaa dalaguun barbaachisaa akkasuma kheyrii irratti bobboon barbaachisaa zikrii godhuun barbaachisaa arraan tana wanni iftiisuu qabnuun haalaan zikrii ganamaa galgalaa salaata shanan irratti jechuudha qabna akkasumatti ammallee waan hindeenyuun dhabaan qinaa jiru allaa keenya gargaaruu qabna gochaanis jechaanis waa hunda keessatti warra shari'aa gaxxamu rabbiin haa godhu warra haqa gaxxamu rabbiin haa godhu hamtuurraa rabbiin haa tiisu obboleeyyan kiyyaa hunduma keessanuu bikka jirtanitti rahmaan isin haa tiisu balaa amma diimaa jirtu kana jalaas araa akkuma beektan dhukkubni kuni yoo si qabee kaatee duute janaazaan qabdu maaliif namus ittiin dhiyaatu qaba kanaaf obboleeyyan kiyyaa waan ittiin qishnaa goonuu miti waan nama takka waan nama rifachiisuu qabu wanni kun galalaa obboleeyyan kiyya kanaaf rabbiin dandayaa dhukkuba kanarraa fuudhee masjidawwan keenyaas rabbiin uf banee ibaadaa warratti godhu rabbiin haa godhu akkasumatti warra waan dhagee waliif dabarsee kheyratti wal kaasu rabbiin haa godhu kanaaf kheyrii keetti nuuf jiraadhaa rabbiin hamtuun irraa qabu kheyrii walitti nuuf haa qabu akkuma jenne quraan rabbii qara'uun barbaachisaa namni quraan hin beeknes gara quraanaa deebi'ee barachuu qabaa zikrii barachuu qabaa zikrii jechuu qabaa quraana qara'uu qaba arraan tana gara birootiin kunne wanti hin taane nu shaakaliin duniyaan teenyaan nu shaakaltee nu kuchiisin duniyaa harka bitaatiin qabannee ammallee diin keenya harka mirgaatiin qabachuu qabna kanaaf obboleeyyan kiyyaa bikka jirtanitti rahmaan isin haa tiisu balaa amma deemaa jirtu kana hawaasa islaamaa hundaa rabbiin ajaan nuuf haa baasu akkasuma waan dubbanne keessatti yoo gaxxamne rabbi irraahii وإن عصيت فمن نفسي ومن الشيطان أكسي خير خير تنفترا أمسخنا اللي وليف دبرسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكسك أنت براتي ولد بنت إلى لقاء آخر خير خير تنفترا